bamutwike Zero. Ahani kuri zero kabisa. Zero twayinjije. Wayinjije fana. Yaduye twamukuyemo defense yose. Bamwikoreje ibarabara yagi. Fande kabisa ni courage. Oye kabisa abasirikare bari tayari. Akazi ko baragakora kama kawaida. Mwotangaje abaturage bagomba kugarura umutekano w'abaturage bose. Tudafite ubaguzi w'amakabila. Sawa. Uracyari ko mubakurikiza umuriro. Turabasa mpaka tubizi. Mu gihe intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo ikomeje, mu gihe kandi intambara noneho isa naho yimukiye kuri social media yaba ku ruhande rwa AFC/M23 ndetse nabo bahanganye kuri ubu ku rugamba basa nkaho barwimere kuri social media aribo FARDC, Wazalendo, FDNB igisirikare cy'u Burundi ndetse na FDLR umutwe witwaje intwaro w'aba genocide. Ibyo kandi nubwo bimeze uko, ejo wari umunsi wa kabiri perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste agiriye uruzinduko mu gihugu cya Kongo Kinshasa, agiye kureba inshuti y'akadasohoka perezida wa Kongo Chilombo Antoine Felix Tshisekedi. Baganiriye kuri byinshi bitandukanye hakubiyemo iby'umutekano muke ukomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Kongo, no ku kibazo ndetse cyo kugumya gutakaza abasirikare benshi cyane mu ntambara iri mwako karere k'uburasirazuba, ariko tudasize ikibazo cya Ebola. Naho amahanga ngo yahagurukiye perezida w'u Burundi amusaba gukura ingabo z'u Burundi muri Kongo, ngo kubera ko ingabo z'amahanga zose zatashye, nyamara ngo nukubera iki se iz'u Burundi zo zagumye muri Kongo. Ni ikibazo kiri kwigwaho n'amahanga, dore ko ngo hari n'izigera ku bihumbi 10, no kuvuga ngo ingabo z'u Burundi ziherereye muri Kongo zaba zigera ku bihumbi 10, nyamara ngo hakaba hasigaye ingerere kuko ngo bicwa buri munsi. Byo kandi biri mu byatumye perezida w'u Burundi nyine ajya kureba mugenzi we kugira ngo bige ku icyo kibazo kiri gutuma bicwa umunsi ku wundi, bicwa nabo bahanganye aribo AFC/M23 twirwaneho, dore ko mu iminsi urugamba rusa nkaho rwimukiye muri Minembwe. Ibyo kandi biri mu byavuye mu myanzuro bafatiyemo ko harimo no gushakira umuti ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo nk'iyo ntambara cyane iherereye muri Minembwe. Naho indi myanzuro yavuye mu nama bakoze ngo harimo gukomanyiriza u Rwanda mu buryo bushoboka bwose, ndetse no ku ruhande bikaba bicishijwe kuri social media, yaba ku ruhande ndetse no gushakira umuti bakabicisha no ku social media, dore ko banashinja u Rwanda gucengera mu buyobozi bw'amadini ya Kongo ngo aharabike Tshisekedi. Bityo rero nabo bakaba ngo bagiye gukoresha iyo turufu yo gucengera mu social media kugira ngo baharabike cyangwa se bavuge nabi u Rwanda. Naho kandi ku munsi w'ejo hari ku itariki 23 mu mbabarire z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2026, dore ko byarangiye AFC/M23 umutwe wa twirwaneho wigaruriye tumwe mu duce cyangwa zimwe muri defense abakongomani cyangwa se FARDC yagenzuraga. Hari agace cyangwa se defense yari Gakenke Sinayi, kwa shefu Uruberwa defense yari kwa Ntagorama ndetse na defense yari ku maresitora. Izo ni defense zose zakuwemo ku munsi w'ejo n'abasore batwirwa.
makuru ndetse n'ibyo tutavuze nk'izi ngingo z'ingenzi rero tugiye kuba tubigarukaho mu masegonda make cyane. Uri mushyashya nkwibutsa ko iyi ari Monara TV, ukunze ibyo dukora ukande subscribe hanyuma fungure n'inzogera, n'amakuru menshi yizewe nzajya nkugezaho gatanu ku kandi. Naho wowe wakoze subscribe umuntu w'umugabo, umuntu w'agaciro cyane, ni wowe dukora ntareka ukande reka hanyuma na sharing ino video, ngaruke mu masegonda make tuve imuzini muzingo n'izi nkuru zose uko zakabaye. Yes, reka nongere nguhe ikaze nanone hano kuri Monara TV. Nizera ko wakanze subscribe kugira ngo ujye ubona amakuru yose yizewe hano kuri Monara TV gatanu ku kandi. Hanyuma rero munyemerere nkomereze kwa aya makuru, ariko mbanze ngaruke ku ruzinduko Perezida w'u Burundi yagiriye muri Kongo, dore ko ku munsi w'ejo hasize yaramazeyo iminsi 2. Murabizi yuko Perezida w'u Burundi yazindukiye mu gihugu cya Kongo, cyane cyane agiye ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, intambara iri guhuza M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC, igisirikare cy'u Burundi FDNB Wazalendo ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa AFDLR. Hanyuma rero ibyo byatumye bajyayo, bajya ku meza y'ibiganiro, baganira byinshi, ariko bimwe mu byo baganira nibyo tugiye kuba tugarukaho. Kimwe mu byo baganiriyeho nyine nicyo kibazo gituma zimwe mu ngabo ziri muri Kongo ziri gukomeza gutakaza ubuzima, kandi barazihaye ibikoresho bishoboka ndetse yewe amadrone akaba ari menshi. Hanyuma rero basanze ngo haba harimo bamwe mu bagamba cyangwa abasinishes, bamwe mu bavuga cyangwa mu batanga amakuru, dore ko mujya kubona mukabona nkatwe tubahaye amavideo ya Kinshasa ingabo ziri kuza. Murabyibuka nko ku munsi w'ejo hasize n'abakoreye inkuru, hanyuma mubonamo video y'ingabo zindi ziri kwitegura kuza, za Ibu ziri kwitegura kuza aho muri Minembwe, harimo nyine bagenzi babo ngo babasirikare n'ubundi batanga amakuru. Ibyo rero ngo bahise babyigira umuti. Ikindi ngo basanze bari gutsindwa urugamba, ariko nanone bitewe na social media. Umusirikare ngo araba ari ku rugamba, yabona ibintu biri kuvugirwa kuri social media akagira ubwoba, bigatuma atarwana. Ibyo ni bimwe ngo mu bibazo bizeho. Hanyuma kandi ikindi kibazo bizeho bya nyabyo ngo harimo ikibazo cyo kuba ngo u Rwanda rwarashinze imizi, rukaba ngo ruri kurwana ibibazo. Murabizi yuko ubundi Perezida wa Kongo ndetse na Perezida w'u Burundi bahora bashinja u Rwanda ko ari rwo ruri kurwana muri Kongo, ngo atari M23. Bagira ngo mubanze mu bisobanukirwa. Hanyuma kandi bakaba ngo barashinje u Rwanda nanone ko bashinje imizi muri Kongo ku ntambara y'ubutaka, bakaba ngo baratsinze, ariko nanone bakaba bari kurwana intambara bakishije ibintu muri social media, bityo rero bigatuma ngo batsindwa. Nabo rero bakaba bazanye strategy nshyashya yo kurwana, ariko nanone urugamba bakarutsinda, bakabanza bakurutsinda cyane ku ma social media. Hanyuma rero kandi Perezida w'u Burundi yaba ariho igitutu, yashyizweho igitutu gikomeye n'amahanga kugira ngo akure ingabo z'u Burundi muri Kongo, dore ko ngo muri Kongo haherereye ingabo z'u Burundi zigera ku bihumbi 10, ariko ngo ubu ngubu hasigaye ingerere, dore ko ngo abasore batwirwaniyeho ngo babamereye nabi, cyane cyane muri Minembwe, dore ko nabo ariko muri Minembwe abatwirwaniyeho yaba no ku ruhande rwa M23 nabo batakaza abasore babo. Ibyo rero bikaba biri mu bimwe mu bihangayikishije amahanga, kuba ingabo z'u Burundi zikiri muri Kongo, mu gihe ingabo za Tanzania, ingabo za Afrika y'Epfo ndetse n'izindi ngabo nyinshi y'abacanshuro n'abandi bavuye muri Kongo, nyamara ingabo z'u Burundi zo zikaba zikiriyo. Bityo rero bakaba bahagurukiye Perezida w'u Burundi ndetse nk'umuntu uhagarariye AU cyangwa se Afrika yunze ubumwe, African Union. Bityo rero bakaba bamubwira ko atakabaye yijandika mu ntambara z'abavandimwe bari kurwana. Hanyuma mu yandi makuru mukanya ndaje nkubwire uko bimeze ku rugamba, updates zose, ariko ntago nagenda ntakubwiye yuko mu gihe u Rwanda ruri kurwana n'ibibazo yuko Kongo iri kubashinja kuba bari muri Kongo atari M23,
u Rwanda rero narwo rukaba ruri kwitegura kugira icyo bivuga kw'ibirego Kongo ihora ibashinja, dore ko M23 ubu ngubu yamaze no kwikura mu biganiro. Ariko nanone bamwe mu basesenguzi bakaba batangiye gutanga inama y'uko ngo iyi ntambara ya Kongo itazarangizwa n'amasasu cyangwa ibiganiro, ahubwo ngo izarangizwa n'ibirombe. Rero ubwo turaza kuba tubigarukaho, tubabwire n'uburyo abasesenguzi babibonamo. Ntujye kure, ni mu masegonda make cyane.